mukore ibintu twemeranyijwe gukora, guteza imbere igihugu cyacu, kuzamura ubukungu bwacu, kubaka ubushobozi, kunoza ubwiza bwa serivisi duha abaturage bacu n'ibindi n'ibindi. Nimugera imuhira mutashye, muruhuke mutuze, nimuryama musinzire. Have your sleep. When you wake up in the morning, ready to work, you just know the country is very fine. Nimubyuka mu gitondo mwitegura kujya mu kazi, mumenye gusa ko igihugu kimeze neza. For security, ku birebana n'umutekano duhagaze neza cyane. so Rero ntidushobora kumera neza tudashyize hamwe. Nimureke dushyire hamwe, Imana ibahe umugisha. let's be together and God bless you. Perezida wa Kenya Bwana Uhuru Kenyatta ku munsi w'ejo yagiriye uruzinduko rw'umunsi umwe mu Rwanda ndetse yitabira umwiherero wa 16 w'abayobozi b'inzego zitandukanye z'igihugu igabiro mu karere ka Gatsibo. Perezida Kenyatta ndetse na mugenzi we w'u Rwanda bishimiye umubano w'ibihugu byombi unagera ku baturage kubera ko bahahirana bakanatura aho buri wese yishimiye.